Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ni pagayam arayan, iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Makunak ang nabaligi ak iti karir ko. Sa anak met atay makuna, apangit. Ngem iti edad ko, 20 ket innem. Saan ko pa napadasan, tinadaan iti girlfriend. Dahito nga minti pagkapuyak. Mabainak kadagiti babae. Bueno papagayam, intay tinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam arayan. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Insan, nakapasyar ka man. Uy, dandani ka man ang agapit dito'y talon mo ah. Ado pa'y timulak anak natang insan. Aggigiddan to amin dagita apagkwartaan. Talaga gaya ma dito'y kantalon nga agnanaed. Wan insan, nangarami daklang iti kalkalapaw ko dito'y. Ket, dito'y kalatang aruden nga aglaklakay. Ani, saan mo nga ibaga ti kasta, insan? Dito'y nga rod ti kayat ko. Tapno rumwarak, mabalin lata. Anya? Di mo ka di amaw, insan. Rumwarak iti rabi eh. Kasta ka di? Agawid ak ti kayat ko nga oras. No adak ije balay. Kanayon nga agsermon ni tatang. Anya? Sigaman kid di. Rumwar ta mamay. Saan ka pa'y nakasango iti inom? Sipod na ala ka kas engineer, insan. Si Kamat. Awan ti hilig ko iti inom. Ag sigarilyon to may kadjakayat. Ag inom to lakit din. Insagana kung tibalon mo, Ryan. Mami, happy birthday. Oh, thank you, anak. Kunak no nalipatam. Inton madamdaman ton regalo kada kayo ah. Ammom, iho. Umanayan kanyak arigalom, ayam ammom ti agbalin amanugang ko. Manen, bigbigat aday tamanan ti bagam kanyak. Ryan, bakit akon? Kat itatanapig sa akpay. Kayat ko kuma nga addaaw awirak nga apo ko. Huwen ka di, mami. Dandanin. Ma'am-amo yun to ti agbalin amanugang yon. Nanayonan ti tawen kon. Mano na tawen na day ti ibagbagam. Alam, mami, sumra ka kon. Ang mga numaladawak manen. Di mo mat inibusta ka nam. Nabusog ako, mami. Da kayo talaga. Paluk magandak unay. Awan ton ti mangayat kanyak no lumukmaga. Ryan, please, tulungan nakman. Anya day ta, Chanda. Marigat anak iti daytoy report ko kan ni boss. Tulungan nakman. O sige, tulungan ka. Chanda. Adaman damagat. Angem, dua tala nga makamoy ti dayto ya. Uy, ada sikreto na. Anya dayta? Anya tinagan dyan nakapink abalasang? Itay flag racing ceremony tayo? Jay, long hair, ana po daw? Wen, Chanda. Type mo? Uy, di mo pigsaan. Apay ko man umangagda. Kat baro ka mat. Kan balasang mat day jay. Ha? Single pa'y day jay? Wan. Oy, interesado ni engineer ah. Anya tinagan na? Okay. Yam amukan ka. Ngam, tulungan na kiti report ko. Huwin ka di. Angam, mabainak sa. Ay, si Kaa talaga. Managbabain. O sige. Ibagak ti amin a detalye akayat mo amamuan. Ang
Angam, tulungan nakpay. Nagdagulit kan aya. Wen ka di, tulungan ka. Melvin. Nangipanam nga iti naglakwam iti apit mo. Ha? Inyinom mun sa manain. Inbang ko kon, tatang. Di nakman lukwan akasta. Anyak ni tatangan aya. Awan launay ti pamatim kanyak. Kasanaw no adanton pamilyam. Ay, barkada lang ti ammom. Rumwara kon, tatang. Nay, Raben, papanamanain. Mapanak makisala. Sala. Anya nga oras ka manan nga gawin. Anyak ni tatangan aya. Masapul pa'y kadi nga ibagak. Saan akon nga ubing. Di na kon orayan. Maturog kan tulatan. Taagawid ak tulatan no kay kayat ko. Pasinsakan Sa anak-anak ko may di birthday manang. Ay na, sa anak mo't lang nga nagsagana. Tadudwa kami mo't lang ka ni Ryan ijay balay. Kan napanagtrabaho. Ita, agmay-may sa akmanan. Ay, Narigat ti agmay-may sa. Di mo't lang aminan mga sawa ni Ryan. uray ni Melvin. Adumat dagiti babae nga arman na. Ang di mo't makapili iti kapkap na kan na. Ay, jakman ammo kadagijay ababaro. Noan niya nga taati klase ti babae asapsapulen da. Napintos ti aldaw mo Ada ka din imasidagkan ka? Nga niya. Guwapo abaro. Awan pa'y mat. Ilokat mo man ti FB. Amangan no inad na kan. Kasano nga mo? Imasidag kanyak ni Ma'am Chanda. Kat? Ada ka no engineer akayat na ti makiam-am mo kan ka. Asino? Iso nga rod alo katamon ti FB. Ay, madama pa'y laang ti trabaho. Inton rabi into laangan. Ay na, excited akon girl. Kat ibagam to kanyak ano asino day chay. What? Oh, insan Melvin. Kunak no saan kan nga gawid? Mabaling ka di, mat. Kadito yan kalkalapaw ko ti balay ko. Apay, malaman na. Umay ka man picturen? Anya? Adala ang pangusarak iti picture mo. I-display? Ado ti mga yat babae Wala. Ala. Agplastar ka man kidi. Tapicturen ka. Melvin tinagan jay nag-friend request kanyak, ijay FB. Kat, anya ngay tilangana. Guwapo? Gwapo Ngam amumutan, picture laang. Ipakitam tuman kanyak. Kasladyak pa'y nakitkita day jay arupa dito'y. Kaya't masawan, outsider. Nalabit akas ta. Agam amo kami pa'y laangan nalaing. Wow, exciting Anya nga tati pagbanagan ti love story yo. Thank you, Ryan. Naisubmit ko ti report ko kan ni boss. Saktirong bang agyaman kan ka, Chanda? Ha? Apay? Kachat ko ni Kathleen. Talaga? Kaya't nangarot nga agmeet kami. Ang saan pa'y langay ta? Tane, jak pa'y lama iturad ti sumango kan kwa na. Kita Taamangan no agbain-bain ka manan. Ay, amangan no unaan na kati sa bali. Saan mat siguro? Ay na Ryan, saan ka nga agpatay-patay? Taamangan no maunaan da ka. Papanamanan. Nakaigamak iti bola, tatang. Mapanak makibasketball. Amangan no makiinom ka manan, Anya ka ni tatangan na ya. Bayam ka di nga ipapas ko ti kinabarok. Jak tumaaramid dagito yan no addan asawak. Amo Melvin, kayat ko na mga asawa ka. Tapno agbalbaliw kamitain. Madanon to day tangal daw, tatang. Saan kayo ang madanagan? Plaza day ti malabsan ta, Kathleen.
Nayaw awan tan samot tan. Si Kakit Dimat, magnakalaang ka di. Nagsakitan ti sakak. Itay tapay amagmag na. Friend, ni Melvin. Sino ang Melvin? Di ka chat ko. Anya? Sa di na ti ayan na. Ito duman. Tani, nagadumot yag basketball. Diyan nakablo. Kita agman. Dayjay natayag gayam kan na bakit di pamagina. Unyag pa iso. Iso na laang tanang isip. Asit gak nga ta? Ayaban ta ah. Ay saan? Kababain. Mabait lang. Melvin! Ay, apeng inayaban. Oh, dayjay, timalyaw. O masidagan dito ayan ta. Ay na. Gwapo mat gayam, Kathleen. Nang runa no iti asidid. Kumusta? Ha? Sumbat ka. Hello? Melvin. Iso ni Kathleen. Jay ka chat mo nga. Oh, si Kagayam, Kathleen. Nice meeting you. Nagkita tamot langan iti personal. Ay na. Ryan, rumwar ka pa'y dita silid mo. Adda ni Melvin. Uraya mon, Melvin. Inyawin na ngamin ti trabaho na dito'y balay. Isumanan ati pagpuy-puyatan na. Ay, kasanungay ang makasawa ni insan ko, no kasta. Addaytan. Insan. Pasensya ka na. Medyo busy ak namin. Sige, panawan kayo pa'y. Mangisagana ak itikanan nyo. Insan. Anya tinangusaram nga di picture ko idi. Ha? Asino ni Kathleen? Ha? Apay? Nagkita kami itay di basketball court. Nagpintas si ka. Inayabandak, di masidagak. Anya? Nagloko ka. Inyaramidan nak iti Facebook account ko ajak amo kayat ko day tangay naramid mo, insan. Oy, Melvin Para kanyak lang ni Kathleen. Saan mo nga agawan? Di nakman rabakin iti kasta. Aywan gayam. Agsarita kami into no bigat. Kayak adiskartyan da ito, insan. Shot pa iti ko nam. Anya? Saan asika ti kachat-chat ko? Ni insan ko dayjay. Engineer. Ngam sobra ama nagbabain. Iso a picture ko, kinagan ko ting kabil na. That's not fair. Kathleen, saan ka kumaagumura? Sa anak nga engineer, akas iti insan ko. May saak lang aman nalon. Ngam napuno ak nga agayat. Agtalag ka kumakanyak. Melvin. I love you, Kathleen. Umunapay lang ang panagkita ta. Inayat kan. Oh, apay Ryan. Adda ka di problema? Awan, mami. Saan ka man ngaminan na matagtagari? Am-amu kan, anak ko. Kasta ka, no adda parikot mo. Inak kasarita ni Kathleen. Iturturod ko nga ibagakan ko na. Asak jay kachat na iti Facebook. Saan kat ani Melvin? Anya? Kathleen. Nagkita ta ka di din? Siyak ni Ryan. Ti kachat mo. Wan. Maawata kon. Naibaga kanyak ni Melvin ti amin. No kasta, amumon. Kathleen, kuang amin. Anya ti kayat mo nga ibaga? Ayatan ka. Ryan. Itaklangan na gayat iti kastoy. Imo na ngaminan ni Melvin. Anya? Sorry. Naturturad ni Melvin ngam sika. Iso ti kayat ko.
Anya. Nagsakit, Mr. Lonely. Tagayan ayaten da Melvin ken Kathleen. Sayang akan ito. Kataging gaita, awan pailaeng girlfriend ko. To'y pagayam mo, Ryan. Pagyamanan mi ti panang ipatulod mo iti daytoy apakasaritaam, pagayam Ryan. Talaga abigdot mo. Tano kuma naturod ka, nalabit asika kumaita ti boyfriend ni Kathleen. Nupay kasta, pagyamanam latta, tagapuken ka, na girlfriend ti kasinsin mo ni Kathleen. Dumteng tulat ta, ti talaga aparakan ka, pagayam Ryan. Bueno papagayam, kay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni Ryan, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti met direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.